Kubor nagaslem jong unongsan hima. Uba man study nongrem CEM Barun Kakasi Hills Autonomous District Council hagasni sajan baladep kaarpunyo terik nailar arhajar arpuar haringkat ke jingdon nang uba lasbon paryong ringkat kidkot ke rang jadong SC ulayo ban pelaj yaki jersey ke rang jadong SC kabadai kawai neki sports club jong karanikor constituency kablayo ban yeshim bentah ke super division jong kamau kruat district sports association. Hagani gasni uba man study ulayo rup an penha perdaya ke lempung yelekai into group balapanya da karang jadong SC hakaba ke group Mary kalayo ban penliam no ya ke group PTA da iway lanot. Uba man study nongrem hagani gasni ula airu ke jingkit bok kit riang ya karang jadong sports club bahkan nang kiyo syaprang haki kami yelekai baru laku laru buon sa penyo jersey biang yak sports club na kabenta ki jingelekai bapher Kibaka Sports Club kan salit yeshim bentar. Nga lakongu ya ke ke ba nakaliang jong pi juga pat man kepor ba ni pelong ke function nagamta kadeka sport club no ke jingdap ke noskem tu ngelawan penglayo ban aji keren ning kesultanan bad hakipor man suaro ngelaju kongu ban wan namar balai namar ngasu jan ngasu i bad ngasno ba ngalong no orang jadong ndei rong ngasno dak wipat te ngisnu tenat sibun bat kawai ke bang asuh sarong mensua kasarang jadong kepada pau nrei hakini ki snem ngalayo bena bakarang jadong kadai ke na ki sport club akan ka thain mokurwat ka bah klan ba bat ka pelong inga hak tu wis ngi philiale ka ya saisnat ngada su sarong ban kemen ban ngalak benanam ya kata karang jadong bakah trim ba ngalalay hal saisnat raya kepar bangalay saisnat pisya rem no kaji syarem jong pi saisnat ka pensusi nga hadu ba ngam penkut syuk ban syong hak tu cekaru namar ngasurem rem mapingar ngasurem pelat mar ngasukum kisama lejong kum wisnu lejong ti namar katawat la kataru ngadang yok pena ba ke sport club jong pi kinoilam jong pi kidang yele sekmat ti ngaken tuyi pi ba pin da praktis ha